Tulisipun perlu epi baru ke baju pai maju sengap ya ke video ibu anak channel te ke topik mentah kasih kedai divisibility rules kemudian ni gini pai ya ke tukat ni ke kendon haka jingkan divide kanang ban pensuk yang ni bat ban keloi ya ka rukom kain jungi di kelam Islam tu ngini sedang nak mentah te ngini sedang suan nawar kumdu ngintip baya unambar la ban divide dawar te ka jawab kadai lada ulas digit ane digit bakat du jong uta nambar ula ban divide dawar kamut ya uta nambar la ban divide dawar bat sakoi pede lada uta nambar ukut a unot kamut ya uta nambar la ban divide dawar te kinuk sa jong nambar bala ban divide dawar kidai ko mukat ar pran riu sispa lai pau tade san riu pra khandai an riu but san khandai pra lai sao san not yakin nek nambal la ban divide dawar tengi pendon kam dai tegi rule ki bala padian ai tengi ne sim ta kanuk sa menta kum ya u pran riu te u digit bakut la le last digit u din riu te ya un riu pila ban divide dawar asin lai te nak ta kadaw ya u pran riu kumut kat kum kene rule pila ban divide dawar nak ta de ya usan khandai pra lai sao san not te hang ne unde number kut au not te lada un number kut au not kamut phila ban divide dawar next mentasa un number 3 te number lai mo kumnu ngintip baya un number la ban divide daulai te ka jawab kolong komne lada ya ka ba mi na ka ba khain lang ya ki digit la ban divide daulai kamut ia utau nambar la ban divide daulai ngini sim mentada kanuksa dengan sim yo nambar sao ar nriu sao spa ar nriu ngin plus lang ya usau u ar ban nriu te na plus lang in yo khat ar te menta ya khat ar phila ban divide daulai la sao khat ar kamut ya usau ar nriu ru phila ban divide daulai te yakin nambar kum u sao san riu tade iwe nyo prapra nang tade iwe lai san not kum kini ki nambar pila ban divide dau lai next menta in poi pade siau sao te kumno ngintip ba ya u nambar la ban divide dau sao te ka jawab kade lada ya ki ar tali ki digit bakat du jong u nambar la ban divide dau sao kamut ya u nambar la ban divide dau sao kanuksa in sim ya u lais ba ar sao te ki artali ki digit bon na din du bakat du jong u lai ar sao de ar sao te ya ar sao phila ban divide dau sao nakata kadaw ya u lais ba ar sao ru phila ban divide dau sao next menta pa deng ni pek sa ya usan te kumnu ban tip ba ya u number la ban divide dau san te ka jawab kade lada un number ukut a unot la ne ha usan kamut ya uta un number la ban divide dau san kum ya u we lai sau san une number ukut a usan te kamut ula ban divide dau san la ne ya u la ban divide dau san poi menta pa de sa syaka jong un riu te kumno ban tip ba ya un number la ban divide dau un riu te ka jawab kade lada ya un number la ban divide dau ar bat ulai kamut ya utau number la ban divide dau an riu kanuksa kom ya u khandai riu bat ya u khandai we an riu poi menta pa de sa unyo te kumno ban tip ba ya un number la ban divide dau unyo te ne kham kalan khandit te na ban ta ki number bala ban divide unyo te ngin sim na kanuksa ngin sim sis pa khat ar te hang ne sis pa khat ar tli ha jaka jong tli diu ar i khot unit digit te ya uni unit digit ngin multiply deu ar kamut r sin a long sao u r de unit digit kan mau te ngin sim no da u sao na u khat we kamut na tu number khamat u basa mut khat we ngin sim no ba de da u sao te khat we sim no sao kalong an new te menta ya un new pila ban divide dau new
kamut ia usis ba kat ar pila ban ni bai da unyo te ban su te mentang ini sim sa koi example sa koi nuk san ai te ini sim yo number r khandai nreu iwe teng ne unit digit la ne ka jong tali de iwe tengin multiply ya unne uwe bat u r te kamut iwe sin r long r ta de ngin sim no da unne u r na u r khandai nreu te na sim no na u r khandai nreu da r ngin yo r khandai sao te mentap de ngin sim sa yo ne u r khandai sao te hang ne unit digit udeu sao tengin multiply ya unne da u r multiply biang da u r kumale ang te neng te pinyo sao sin r long pra te ngin sim no na u r khandai da u pra te r khandai sim no pra ngin yo sa r po we te yo r po we pila ban divide da nyu kamut ba ya u r khandai nreu iwe pila ban divide da nyu next mentapoi pede sa pra te kumno ngintip ba ya u number la ban divide da u pra te ka jawab ko ong kalong ne lada ya ki lai tali ki digit bakhat du kamut ki number bakhat du na din lada ya kini ki number bakhat du lai tali na din la ban divide da u pra kamut ya uta u number la ban divide da u pra kum ya u lai nriu sau pra te ya nriu sau pra mode u digit lai tali na din te pila ban divide da u pra kamut ya u lai nriu sau pra ru pila ban divide da u pra nong tade sakoi pada karula wai dai ban u pra lane ki number ba ban divide u pra lada lightly ki number bakhat du ki de ki siru kamut don siru na dian lightly kamut ya utau number pila ban divide da pra kum ya new pra not new pra not de don lightly ki siru na dian kamut ya uneru pila ban divide da pra next menta poi pade sa sau khandai kumnu ngintip ba ya un number la ban divide da khandai te ka jawab ade lada kasom ne ka ba mi na ka ba khain lang ya ki number baro la ban divide da khandai kamut ya utau number la ban divide da khandai te ngin sim ne nuksa kum ulai khandai nriu pra we te ladangi plus lang ya ulai khandai nriu pra ba we kami arnyo te yau arnyo pila ban divide da khandai kamut ya ulai khandai nriu pra we ru pila ban divide da khandai tu number bakhat do bangin sim ha kana ka video mamanta ude uspo de kumnu ngintip ba ya number la ban divide da uspo ka jawab ka de lada utau number ude bakut ha unot kamut la ban divide da uspo kum ya u we khandai not ta de license sao san not ya kini ki number la ban divide da uspo number bale ki kut ha u not te kubla sibun perlok tangkat tu siwa kan video ngai pila yo jing matoy ya pada ibat ka divisibility rules la ne kumno ban tip ba ya we number la ban divide da we pat